Grad Rim je danas glavni grad Republike Italije. Prema legendi, grad Rim je osnovan 753. godine pre naše ere. Ista legenda kaže da su mitski osnivači grada Rima dvojica braće po imenu Romul i Rem. Prema legendi, oni su bili sinovi Reje Silvije i rimskog boga Rata Marsa. Kako je nastao i kako je uopšte došlo do osnivanja i izgradnje grada Rima, legenda kaže da je Reja Silvija bila primorana da postane vestalka, odnosno sveštenica boginje Veste, i zahvaljujući svom zlom stricu Amuliju, koji je njenog oca, kralja Numitora, koji je bio kralj grada Alba Longe, svrgnuo s vlasti. On je nju primorao da postane vestalka da bi sprečio Numitora da njegovi potomci vladaju i dalje. Međutim, šta se desilo? Desilo se da je rimski bog rata Mars došao, posjetio je Reju Silviju i iz te veze rodile su se braća Romul i Rem. Kada je Amulije saznao za rađanje ovo dvoje dece, on je naredio da se ona bace u reku Tibar. Nekim čudom, dvojica braće su isplivala na jednom delu obale reke Tibar, gde ih je pronašla jedna vučica koja ih je podojila. Vrlo brzo pronašao ih je kraljev pastir Faustul, koji ih je uzeo kod sebe, odgojio i odhranio. Kada su odrasli, dvojica braće su saznali za svoje pravo poreklo, svrgnuli su svog zlog deda strica Amulija i na presto Alba Longe vratili kralja Numitora. Vrlo brzo njih dvojica su počeli da grade temelje jednog novog grada kojim bi zajedno vladali. Međutim, tokom gradnje temelja novog grada došlo do svađe između dvojice braće i Romul je ubio Rema. Docnije će ovaj grad upravo prema imenu svog osnivača Romulu i dobiti naziv Roma ili Rim. Nauka pretpostavlja u stvari da naziv grada Rima potiče iz etruskog jezika. Takođe, nauka kaže i pretpostavlja da je grad Rim osnovan početkom 6. veka pre naše ere.